Shalom Bapak Inang, selamat pagi buat tahagan bang. Siapa ini Marianan? Paime buka kita lawata, tangan kita lebih hatan ini bata, naga bigogo hibata, maka semani hita sepanjang sadarion. Tapi paime pada sekenami hatan ini bata, biar mertonggo lebih hita, mertonggo mahita. Terima kasih Tuhan, domai ramot kon ham hanami das kubani sogot nerion. Siol hanai mamukah lawan nami, aseon dos kubamu hanami Bapa, ibagas Kristus Yesus. Amin. Ida hagan upan, kuria nahinargani Tuhan, khatan ini bata, nagabe bohali bata, sepanjang sadarion, tersurat bani Yesaya 44 ayat 6, sonom mahatan ini bata. Sonondo hatani Jehovah, Raja ni Israel, anjaha na paluah konsi, Jehovah si bau. Ahudo na parlobi, anjaha ahudo na parpudi, sengdong na ibata, subali ahu. Amin, sonay badas ni. Kita haganupan, Bapak inang nahinargani Tuhan, nasihol sebuton ni teks nem bilata bani sogot nerion aima bahasa langa dong naibata nados songon naibata tain baik humbani segi gogoh sonai humage humbani segi holong ni langa dong naibata nados pakon naibatata apalagi mana lobi nados pilang adong apalagi malobi umbani nebatata. Bapak ini menghargai Tuhan masih maisobut Yesaya on bani panorang Izia hubani bangsa Israel na ihabuangan. Ternyata hapena dopko si idalani bangsa ai perguluhan ni si dia ihabuangan Babel buedo si dia terpengaruh bani si sombahon ni alak Babel. Ya jadi si sombah gana-gana, si sombah buai dewa-dewa, halani berinteraksi do si dia pakon masyarakat setempat, tentu bangsa Israel pe homa bahat do homa taruyun, bahat do homa terpengaruh lo manombah si sombahon na do hijai bani panorang Izia. Nah halani do ipatak si John bahasa lang adong naibata nagogoh sembali naibatani bangsa Israel. Poriadong penebata jai na si Zombah halak Babil bani panorang Izia langtuk gogoh ni ay mangimbang gogoh ni naibatani bangsa Israel. Ay dosa si tong na si hol iso buti Zom. Napaduahon ay ma tutu agipe dongdo kebebasan bani perguluhan ni bangsa Israel ihabuangan Babil baik pe Masari marhorja pakonalekan totu sonangando tong pangahap ang gumulak huhutani sonangando tong pangahap ta anggota ding hitay rumah ta lang pangisolat ihutani hasoman apalagi ma langadong buhay kebebasan na dapat kita nah bani sada sisi agi pe bebas si dia tapi adong lo si taronon di si dia. Nah si taronon ay mambahen adong huma keinginan hubani bangsay ase mulak huhutan yopong ni si dia ay matanoh kana tapi bingung do si dia atape suku-suku do si dia hunjado roh pangurupiyon apakah Tuhan na bata boy mangurupi si dia atap Tuhan ni perbabil do na boy mangurupi si dia. Nakhalani aja saya pada kaskon bahasa sa sitong nilanga dong na boy paluah kon si dia ang gulang na ibatani bangsa ay. Halani ado si patak si John ahu do na parlobe ahu do na parpudi sengdong na ibata sobalihaw. Dengan harapan ase ulang maronjolan bangsa ay bani panorang Izia bani na ibatani tapi tetap masih dia maronjolan hubani na ibatani bangsa Israel na ibatani opong ni si dia hinan na doma paluah kon opong ni si dia hinan
namar horja bani si dia tiki habuangan jana napaluakon si dia homa hun habuangan. Jangan nama ngihut Bapak ini menargani Tuhan kumbani segi holong iso budi jon ahudo na parlobe anjaha ahudo na parpudi sengadong nados pakonia. Jisaya si hol makatahon hajongjongan ni bangsa iha buangan nai bata lang manutup panonggorni tapi nai bata tetap makaholongi songon nai bata na makaholongi pung ni sidia na hinam sonai do homa na siol pada sonni Jisaya bahasa nai bata tetap makaholongi bangsa iha buangan jangan nai bata be homa tetap makaholongi bangsa ai terus menerus ke depan generasi ni sidia. Aido na sihol ipatotap Jisaya ijon ase mariton nyai boy gol-gol margogoh bangsa ai bersemangat bangsa ai laho mangondoskan hadiran ni sidia use ubani ne bata ase mariton nyai boy mulak sidia menjai. Bapak ini menghargai Tuhan tentu hita di dunia pangsolatanon bani panorangon ra buedo homa hita terpengaruh ubani gogoh na dong dunia. Apakah kuasa materi, apakah jabatan, apakah kuasa di dunia on. Nagati yang gap hitai memiliki kekuatan, nagati yang gap hitai boy paluah kok kita umbani bagi-bagi ni persoalan, umbani bagi-bagi ni sudupak konota, na yang gap kita boy membuat kita ubani malas nihur. Tapi patakas kata di batai zon, iya do nahinan, iya do nasonari, iya do nasihol roh, nai batado si gogohan. Ibagas Yesus Kristus langadong nados pakon na ibatatain. Apalagi ma nalobi pasti do langados. Domu hujai ase paundosita hadiriot tahubadi na ibata. Nahape perdalan di pergulu hatta hitongah-tongah di dunia on. Jangan nahape surat-surata untuk ke depan. Ipatak kasih John na ibatatta gogoh ni holong ni bukan dibatasi oleh waktu tapi iya do si gogohan jana iya do si parholong nahinan sonari rosi sadokahni dokahni. Selamat merlahuan hubata Tuhan ma masu-masu. Amin bertonggo hita. Terima kasih Tuhan bani hatamu nama pergogohan nami pasu ham hatamu ibagas Kristus Yesus. Amin.